Ok, hello everybody i dobrodošli u novi klip u kome ćemo da pregledamo Steamov jesenji sale. Znate već da radim ovakve klipove kada bude nešto zanimljivo na Steamu, kao što je ova velika rasprodaja sada jesenja, i uz to imamo novi badge i novu opciju da se taj badge zaradi. Znači, trebate da nominujete igrice za Steam Awards. To se vrlo lako radi, pokazat ću vam, nego prvo da pogledamo odozgo šta se sve ovde sada nudi. Znači, prošlo je dosta vremena od kada sam pravio zadnji onaj Steamov Summer Sale, ja mislim, to je bilo pre 3-4 meseca, i od tada se promenio cijel ovaj interfejs u storu, tako da sada je prvo navigacija mnogo lakša. Ovde sa leve strane ima znači sve ove opcije i nekako mi deluje kao da brže radi, tako da tu možda nađete sve šta vas zanima. Ima i free to play kategorije i ove igrice koje tek dolaze i tako dalje. Znači sve je to sad ovde mnogo bolje sređeno, i plus ćemo sad imamo ovde neke od igrica koje su baš na sniženju, a da su dobre. Elder Scroll je na sniženju, to dosta, to sam primetio. Skyrim, evo ga, od 15 € na 4,5, 5 skoro. Fallout je takođe mnogo veliko sniženje, od 60 € na 20, tako da ovo se baš isplati trenutno. Evo je i ova opcija o kojoj ću da vam pričam, samo da pogledamo na dole šta još ima. Da vidimo CSGO, gde je? Evo ga, CSGO je od 14 € na 9,37, on nije mnogo snižen. Dobro. Doom isto snižen, znači ovi AAA naslovi, da tako kažem, su dosta sniženi. GTA 5 je sada 30 € u odnosu na cenu od 60 € koliko inače košta, tako da i ovo je dobro. Praktično sada ukoliko imate 60 € možda kupite dve AAA igrice, ono sa AAA naslovom. To se odnosi na to da su ono baš dobre. Ok, videli smo tu šta sve ima, znači evo i Outlast je sad samo 5 € od 20. Ok, znači dosta sniženo sve, nego ajmo sad na ovo što je po meni mnogo cool i traje od 23. do 29. novembra, znači Steam Award Nominations. Znači ovde se nominuju igrice i ovde kažu da po prvi put u ljudskoj istoriji Steam community će da odlučuje o nominovanim igricama za Steam Awards, i ovog novembra će dobiti da izaberete 8 različitih kategorija i igrica unutar njih, kao i mogućnost da kreirate svoju sopstvenu kategoriju za nagrade. Znači ovdje imamo kategorije i kao što vidite ja sam već postavio ovdje igrice, i ova zadnja je kategorija gdje vi dajete ime, ja sam joj dao ime Half-Life 3. I ukratko ću da prođem kroz ovo pre nego što vam pokažem badge. Znači, ova prva igrica je Test of Time Award, znači birate da li hoćete, to jest, ja mislim da je za ovu kategoriju najbitnije da stavite neku igricu koju najviše igrate. Jer ovdje ima sve kategorije ima svoj opis i ovdje kaže da je ova igrica i dalje dobra kao i prvog dana kada ste je igrali, i mogu da izađu mnoge nove igrice, vi ćete uvek se vratiti da igrate ovu, u mom slučaju Dota 2. Zatim dalje, ovo je neka igrica koja je na vas stavila dobar utisak i za koju ste emocionalno vezani. Ja sam tu ubacio Kingdoms of Amalur Reckoning, zatim Just 5 More Minutes Game, znači igrica koju igrate, pa ono kažete sebi ajde samo još 5 minuta da vidim šta ima sledeće i tako dalje. Tu sam ubacio Half-Life 2 jer ubacio bih tu Dotu, ali ne može igrica jedna da bude u dve kategorije, tako da sam morao nešto drugo. Zatim The Wow Dude igrica koja je na vas ostavila nevjerovatan utisak, koji ima lud plot twist i koja vam je oduvala U mom slučaju to je Bionic Commandos, dosta stara igrica, još od kad sam je igrao, ali stvarno sjećam se u to vreme dok sam je igrao, bio sam znači apsolutno oduševljen, i ona je ovde dobila nominaciju.
Zatim ova kategorija mi nije baš jasna. Some people just need a hug. Villain most in need of a hug. Stavio sam Left 4 Dead 2. Ne znam zašto, ali eto, više je ne igram, pa onda ono, nešto mi je asociralo da možda kao ono je zagrlim na neki način, ono, za dobra stara vremena. Ono, dobra igrica i eto je tu. Zatim igrica unutar igrice nagrada. Ovdje sam bez razmišljanja stavio Gun, igrica koja se dešava na Divljem zapadu i ima u sebi, znači, one sitne igrice kao što su poker i ostalo, i ja mislim da je to najbolja igrica koja ima one te mini igre unutar nje, bar na koje sam ja naišao. Novo je cool i definitivno ovdje zauzima moju nominaciju. Baš me zanima šta će ovdje da budu pobednici, baš ću to da proverim. I ovdje ima, mislio sam da je ova igrica cool čak i pre nego što je osvojila nagradu. Tu sam ubacio Counter-Strike Global Offensive, jer ovdje u opisu kaže ovo je igrica koja kao nije imala veliki marketinški tim iza nje, ali si je ti pronašao i zavoleo si je. Ispričao si svojim prijateljima o njoj i oni su je zavoleli. I sada ta igrica može da osvoji nagradu, ali zapamti, ti si pronašao ovu igricu prvi. Nešto me to asociralo da stavim CSGO zbog toga što sam ja vjerovatno prvi od svih mojih prijatelja i igrao ovu igricu, jer sam bio beta tester koji je dobio onaj gift invite, baš ono još u beta verziji, tako da ne znam, mislim da će i CSGO da dobija neku nominaciju na Steamu. Zatim ova kategorija mi također nije bila jasna, best use of a farm animal, znači vjerojatno neka igrica sa životinjama, međutim ja ih pretjerano ne igram, tako da sam ubacio ovdje Ori and the Blind Forest, jer on mene asocira na neku životinjicu. Jao, šta je ovo bre? Fon. Ok, prestalo je. I ovo je na kraju, znači gdje sami stavljate ime kategorije i igricu. Ja sam ubacio Half-Life i napisao Half-Life 3. Tako da to je to, i kada sve to odradite dobit ćete, znači, ove badge-ove, što je dosta bitno, jer svaki od ovih badge-ova vam daje plus 25 experience i oh my god, čekaj da pomerim ovaj telefon tamo. Znači, ukoliko nominujete samo jednu igricu, dobit ćete ovaj običan badge i dobit ćete 25 experience poena. Ukoliko nominujete svaku igricu u svakoj kategoriji, dobijate drugi upgradeovani badge i još 25. Znači, ukupno možda dobijete 100 experience za Steam profil. Zatim morate da igrate igricu koju ste nominovali i da napišete review ili da updateujete review za neku od nominovanih igrica. Samo zapamtite, prvo morate da je nominujete, pa tek onda da pišete ili updateujete review. I evo ovdje, kao što sam već rekao, 25 experience za svaki badge. Badge-eve možda vidite ovdje u ovaj profil vaš po badge-evi, zatim prethodni review-evi se ne računaju, znači to isto da kažem, morate da napišete nov review ili da updateujete stari. Možda editujete nominacije kasnije i vidite ste već kako se nominuju igrice. I na kraju će da iz one kategorije koje ove zadnje, koju community bude ovdje nazivalo samo, da izaberu i da mu daju neko ime. Baš me zanima šta će da bude, sigurno neće bude Half-Life 3, ali možda napišete šta hoćete. I na kraju, ako sve to ispunite, dobijate ovaj badge i 100 experience poena za Steam profil. I na kraju ovdje imamo samo još, ovo ne znam šta je, kao neke slike sa nekim kratkim opisom dole. Evo, čisto pogledamo šta ima, ima jedan mnogo cool, evo je, ovo je baš super. To je to. Volio bih da bar ovo daju u inventory kao gift, jer nema ni Steam backgrounda iz ovoga, nema ni emotikona, ni ništa. Znači, samo dobijate ovdje badge, experience poene i to je to. Ali mislio sam da je cool da se uradi, da se učestvuje u ovom glasanju. Također ja volim i badge-eve da skupljam i evo ga, to je taj badge Steam Awards Nomination Committee 2016. Tako da eto, to sam teo da vam pokažem i da vidite i možda i vi to uzmete da uradite, čisto ono iz
zabave, treba vam nekih 15-20 minuta sve to da prođete. Da, još jedna bitna stvar koju nisam rekao, a to je da ne morate da birate samo igrice koje imate u library. Znači, možete da stavljate igrice iz stora. Ako, na primjer, neku igricu nemate, ne možete je kupite, ali sviđa vam se i igrali ste piratsku verziju i tako dalje, slobodno možete u store dodati da je izaberete i da je nominujete. Znači, ne morate da je posjedujete. Tako da, eto, to je to od mene za ovaj klip i vidimo se uskoro, boys. Goodbye.